Policija! Otvaraj! Čujte ovo dobro sada svi, štipnu me patka, poljubi me cura slatka, umije se spado, mene, Svakog petka tačno u petak, a svakog petka tačno u ponoć emisija Debuksov knjige. Ovog puta ću pričat o benzinu i o autima. Juhu, kao što sam već najavio prošlog petka i ovog slušate kolažnu emisiju. Razlog tome je naše odsustvo iz Crne Gore. Trenutno po Evropi snimamo neke skečeve. Nadamo se da će vam se to svidjeti, a večeras možete preslušati 3 luda gostovanja iz nekih ranijih sezona. Pravi ljubitelji emisije su ih sigurno dosta puta čuli, ali evo i ponovo za sve one koji su se kasnije uključili u prenos. Uživajte! Slušalci, nastavljamo emisiju u dobrom raspoloženju i u tonu u kom smo počeli. Kao što znate, prvi dio emisije je bio posvećen ljubavi. U drugom dijelu nastavljamo priču o homoseksualnosti, daj mene. Dobro večer, Bogdane, da li se čujemo? Da, čujemo se, dobro večer. Bogdane, prije svega pozdrav, veliko mi je zadovoljstvo što ste na vezi. Ja sam gledao vaše fotografije, sjajno, super. Kad su izašle fotografije, odnosno kad ste ih vi stavili? Pa, fotografije su postavljene pre otprilike 4-5 meseci. Svaka čast. Bravo. Dobro, evo, pošto naši slušalci ne znaju o čemu se radi, prije svega da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili vrijeme za našu emisiju i volju da podijelite, znači, tako, sa nama neke stvari koje... Hvala i vama što ste me pozvali. Hoćete ukratko da nam objasnite, znači, vi ste u stvari htjeli da osnujete jedan, to je da otvorite, tako da kažem, jedan klub, jer tako? Tako je. Evo, ćete vi u par riječi... Možemo li na ti, pa da mi opet govorimo vi u toku razgovora, jer je to navika, ja volim sa svojim, da kažem, sagovornicima da budem na ti uvek. Na ti je bolje i vidjeli smo te gologa i onda je normalnije da budemo na ti. Ja obavio sam mnogo razgovora, znači telefonskih sa ljudima i... Koliko razgovora si opleo do sad? Kažem, obavio sam dosta... Koliko si opleo razgovora do sad? Koliko je to razgovora? Pa, sigurno ja stotinak. Jesi li 1000 razgovora? Stotinak razgovora. I ne čuješ ništa jebote. Par stotina razgovora. Dobro, evo ukratko ti objasni o čemu se radi, kakav je to klub. To je u vezi seksa, jer tako? Orgije. Pa, to je jedan klub ovako vrlo širokog spektra, da kažemo, znači, koji obuhvata prvenstveno, znači, oblast seksualnosti, kažem, ali je to zamišljeno tako da tu mogu dolaziti ljudi koji su zainteresovani i za obična druženja, znači ne da samo... Da popiju kafu i tako. Znači, koji hoće da se druže, da porazgovaraju, da časkaju, da se, znači, proširuju vidike, znači, razmenjuju misli, iskustva i tako dalje. Znači, bez obaveze da se oklepeće s nekim. Jeste, znači neko ko hoće, znači samo da se vidi, upozna sa drugim ljudima, možda čak i da ne bude ništa, znači na planu seksa ili bar ne prvi put, a možda ako to žele, znači može... Možda njemu dođe, on dođe na kafu, digne mu se ona pilirnica i onda on krene u seksiju. Počne da šiba po kući koga prije ufati, jer to je opet takav klub. Koliki je otprilike taj stan? Pa... Stan je, znači, koliki je potrebno da bude, znači, može da bude i veći, znači... Može, on se širi, jel? Pa... Mislim, ima... Izvini, prekidam te, izvini. Ima tendenciju širenja, odnosno ako bi se ulagalo... Taj stan sad ne postoji. A taj stan sad ne postoji? Pa bi mogao biti veći, jel tako? Da, trebalo bi da bude kasnije veći, znači kako se to bude, znači... Kao kasarna. Taj klub proširivao, odnosno želje i sklonosti tih ljudi, znači bilo je sve veće, normalno. A dobro, meni je bilo zanimljivo pravila, znači možeš i ukratko da nam objasniš ulazak ljudi u kuću da bi znali eventualno kad iz Crne Gore pođu tamo da popiju kafu. Znači ja evo dođem u taj klub, što se dešava? Ti me dočekuješ, je li tako? Pa jeste, znači ovako, znači osnovna pravila su da prvo mora da se ostaje, znači to i piše na ovom sajtu. Znači, da se popiša? I eksplicitno, znači da prvo se ostavljaju podaci, znači osnovni podaci, znači i kad dođete, znači to se proverava preko lične karte, znači ti se podaci proveravaju. A kako se provjerava? On vam podvukuje ličnu kartu ispod malih vrata?
Ne, prvo se telefonskim putem proveravaju podaci. Dobro. A onda kad se dođe sa ličnom kartom, znači onda se dodatno proveravaju ti podaci. Dobro. Onda se upisuju neki, znači kad se dođe ide odmah skidanje, znači ili skroz ili u donji veš. Skroz. To je osnovno pravilo, znači ne mora da bude skroz. Ma skroz. Znači, po želji, znači može i donji veš da bude ili skroz. Dobro, ali ti si potpuno go, je li tako? A ja sam u principu potpuno go. Ispravno. Dobro, i znači sad primio si me, ja sam se skinuo go i ti si go. Gdje idemo? Koja je to temperatura, ako bi došao ti do vrata, vjerojatno ti je hladno onda u odnosu na dnevni boravak. Da ti nije možda hladno kad dođeš do vrata pa čuješ gosta koji dolazi i pričaš sa njim tako nag. Da, pa prostorije su zagrejane dovoljno. A interesuje me, nisam shvatio, da li čovjek koji već još nije ušao, skida se pred vrata go ili tek kad uđe se skida go? Ne, znači on kada uđe znači unutra, kada uđe unutra, znači u unutrašnjosti se skine, znači prostorije... Imaš prostoriju za skidanje? Pa pri ulazu, znači kad prva prostorija, znači tu je skidanje. Dobro. Odmah ono lijevo kad suđe pa s lijeve strane. Tako bi otprilike trebalo. I što radi on? Što idemo dalje? Zaglavili smo se na skidanju, idemo dalje. Da, znači kad se skine, znači skroz ili u donji veš, znači onda se prelazi na popunjavanje upitnika. Upitnika? A ne može ga popuniti prije što se skine? Znači na sajtu lepo stoji, znači... Da, pravila su takva, jebiga. Grupa koju čine posetioci, oni popunjavaju upitnik. A odvodiš li ti toga čovjeka u neku prostoriju da on potpunjava upitnik ili to radi odmah na lice mjesta, jer čovjek će se ne zvijeri? Odmah se radi tu ili u jednoj posebnoj prostoriji. A što ima u upitniku, Bogdane? Što ima u upitniku? Koja su pitanja? Upitnik postoji znači na sajtu, znači to je upitnik s tim što ženske osobe imaju i dodatni upitnik koji ne postoji na sajtu, znači, ali njega popunjavaju kad dođu na licu mjesta. A što je tu? Što je tu ukratko? Pošto možda nemaju svi internet. Nemaju svi internet, ne mogu da znaju što je upitnik za muškarca, odnosno ženu. Pričaj, Bogdane, brže malo. U tom upitniku koji stoji na sajtu, to je zajednički upitnik, znači i za muške i za ženske osobe. Dobro. Znači, to je detaljan upitnik, znači, gde su osnovni podaci, znači, želje, sklonosti, znači, sve, znači, ono, u intimnom smislu. Znači. Dalje? Što je u intimnom smislu? Budimo direktni, jer ovo je slobodna kuća, mi imamo slobodnu emisiju, slobodno kaži što je u intimnom dijelu. Da li želite seks, jer to, kako, što? Pa, na seks, pa da. Da. A dobro, kako ti znaš da te osobe nisu bolesne? Znači, u upitniku, kad se popuni upitnik, znači tu se vidi želje i sklonosti, znači svih tih ljudi, da bi ja mogao da im pronađem odgovarajuće osobe pri nekim budućim dolascima i susretima. Dobro. Bilo na grupnom nivou, znači bilo na individualnom, znači može biti na licu mesta grupno druženje, može biti individualno druženje u određenim prostorijama za tako. Kako je to individualno druženje? Dođe čovjek u prostoriju i sam sa sobom individualno? Pa ne, individualna druženja su znači pojedinačna druženja, znači s tim što tu može biti i više učesnika, ali su individualna zato što... Što su to individue prije svega? Pa ne, ali nisu u grupnoj varijanti. Znači, svako se šiba sa jednom osobom i nema pravo, ne smije da dira nikoga drugoga. Ne, ta osoba u principu, znači za individualne varijante... Mene interesuje individualna varijanta. Ako možeš da mi objasniš to u kratkim crtama, individualna varijanta. S koliko ja mogu ljudi tamo da se šibam i koje su moje obaveze? Pa sve zavisi od sklonosti ljudi, znači neko hoće jednu osobu, neko dve, postoji možda par koji bi hteo možda trećeg ili drugi par ili tako. Znači zavisi od kapaciteta, odnosno veličine prostorije u kojoj će se odvijati to individualno druženje. A gdje se, da oprostiš, gdje se završava taj čin? Sva individualna... U Kain. Stoje li neke kao pljuvovnice ili nešto, da bi tu čovjek doživljavao taj vrhunac, klimaks takozvani? Ne. Svudje po kući. Ne, individualna druženja su vezana za tu prostoriju. Da. Pa ne nego pitan kad dođe ono do onoga najljepšega, do slačka. Do slačak praktično. Gdje se to ostavlja? Ako znaš na što mislim, da ne bih lajao pred našim slušalcima. Ajde da budemo figurativni, gdje se odlaže nuklearni otpad? Nezdravi stil. Pa,
postoji otpad, ali ne zove se nuklearni. Pa dobro, ja sam se sad našalio malo, znam da to nije, to čak nije ni otpad. Treba li čovjek da ima sa sobom papirne maramice ili one vlažne maramice? Kako će makaj go? Ne može i držati tu ruku čitavo vrijeme. Može u šupak. To su uslovi koji su obezbeđeni u samim prostorijama. Pa to moraš, znači, to da mi kažeš. A zamislio sam čovjeka koji puši go, mora bi držati cigar duana za uvo. A smije li da se puši? Mislim, na duan. Da, interesantno su pitanja, da. Postojeće mjesto gdje će moći da se to odradi, znači za one koji ne mogu bez toga, da kažemo. Da, jasno. A dobro, u principu duvan nije dozvoljen. Izvini, ti si... Zato što ja propagiram, ja propagiram, znači tu zdrav život, gdje znači nema duvana, nema alkohola, nema znači ničega što je, znači, apsolutno zdrav život. Trebalo bi nabaviti dosta brusnice. Znači gdje naravno seks isto podrazumeva taj zdrav život i poglede na život, da se ljudi tu sasvim slobodno, znači, izražavaju svoja mišljenja i želje, sklonosti i na kraju da i realizuju ono što žele. A dobro, da te pitam, ti si šef tu, je li tako? I ti možeš da pipaš koga god hoćeš, je li tako? Pa ja mogu u principu, znači ja to jesam tako osmislio da u principu, znači, oni mogu da se tu i dodiruju i tako dalje, znači u zavisnosti od sklonosti opet naravno. To će biti na vidnom mjestu, znači svaka osoba će biti evidentirana sa svojim sklonostima, znači tako da neće moći da neko koja je homoseksualnih sklonosti da sigurno neće dodirivati. Možeš i ti, Bogdane, to sve da organizuješ, to je ipak veliki posao. Pa verovatno uz pomoć izvesnih ljudi ću to moći. Znači, hoćemo li mi moći tu da uletimo s tobom da radimo to? Ima li tu para? Da li ti to radi zbog para ili... Pa ja to jesam zamislio tako da tu novac ne bude, znači, na primarnom mjestu. Ali da ga ima, isto, je? Ali da ga bude, jeste, znači, svi posetioci će da ostavljaju, znači, koliko ko bude hteo. Svi posetici ste... To je kao crkva neka, ti ćeš u stvari da napraviš neku novu crkvu, tako, dođu ljudi... Pa po nekom dobrovoljnom principu će da ostavljaju za grupna druženja, s tim što za individualne varijante će da postoji, znači, obaveza ostavljanja, ali ponovo, znači, koliko ko hoće. Znači, i gdje idu te pare, Bogdan? Upitnik će... Upitnike, a reci mi ovako... Upitnik će se upisati, znači, cifra za individualno druženje, svako će da samo upiše cifru koju hoće. A reci mi ovo, možda je oban mi od uda, ako dođemo, a nadam se da ćemo doći i željeli bismo da prespavamo, kako se hranimo i gdje idemo? Imamo li prevoz plaćen? I koja je šansa kad već zaspemo da nas neko ne ocijuče? Pitate me o hrani ili... Pa hrana, spavanje... Hrana, smješta, jer ne bismo se vraćali, jer mi smo hlapci. Mi bi mogli 5-6 dana, Boga mi, dobro da poradimo, što se ono veli. Da, ja tu nisam uklopio, znači, smještaj, znači, preko noći. Da, hrana i to ima li upitnik? Da, to je interesantno pitanje, pošto sam ja razmišljao o tome da tu bude hrane, znači da ljudi tu mogu da se nešto skuva, da se pojede, znači možda će neko da ponese sa sobom, znači nešto, ili će da tu na licu mjesta da dobije neku hranu. To. Znači, da ljudi mogu da se opuste i naravno da mogu da provedu više vremena. Jer nije sve ni seks goli, mora se nešto izjesti, barem između 2 seksa. Recimo čovjek ako ima 2-3 sata seks intenzivan, mora popiti malo vode i mora uzeti vodu ili staviti nešto na usta. Upravo tako, znači razmišljali smo i o tome, znači bit će tu hrane i da se popije nešto naravno isključivo bezalkoholno. Naravno, pravo. I nemoj molim te gazirano, no isključivo i ne gazirano. Ali ljudi će znači moći tu na licu mjesta da pojedu i popiju, znači da se opuste onako u pravom smislu. A dobro, znači mi ne bi mogli spavati tamo. Znači nije zamišljeno tako. Dobro. A bi li se moglo zamisliti? Za početak pa kasnije. Jer mi dolazimo iz daleka. Da. Mi dolazimo iz daleka, umorit ćemo biti u prvu noć, nismo ni zašto, moramo odmoriti barem 2 ure. A vidi ovo, dobri prijatelji. Vi biste taj smještaj malo za početak vaš, a kasnije ako bude neka kuća ili prostor gdje bi bila neka prostorija za to, znači posebno, onda bi možda moglo da... A dobro, ako mi hoćemo da baš tamo najljepše žene, da su naše, baš ono, može li se to završiti? Može li se to završiti, jedno 5-6 žena, lijepih, prelijepih. Da izđeljemo. Mislim, Grdane, ali jednostavno to je tako zamišljeno, jer mi kao Crnogorci... Grdan je termin, ali je tako zamišljen klub. A interesuje me još jedna stvar, ti kao šef,
ideš go, mislim, niko ne zna da si ti šef, a ideš go sa tom Blanjom, vidio sam sliku s Blanjom si. Svaka čast, Bogdane. Svaka čast na fotografijama i obdaren si, što se ono kaže, kao pravi momak. Piton. Ti imaš pravo kao šef, rekli smo, da udariš na bilo koga, što se ono kaže. Pa sve tu u okviru pravilnika kluba. Znači, a što kaže pravilnik kada je šef u pitanju? Pa po pravilniku svako može da ima znači kontakt dodira, znači sa drugim osobama istomišljenika. Znači, da. S tim što oni koji ne žele da budu dodirivani i pipani i tako dalje na neki način, oni se ograđuju time što... Žicom ili nečim? Oni se ograđuju stiropola. Ostavljaju nadoknadu koja se naziva izuzeće od pravila. Znači, postoji nadoknada za izuzeće od pravila. To je cifra koja se također upisuje u upitnik kluba. Aha, i koliko traje to kad za parking? Ima li ono ura vremena da ga niko ne dira? Malo je zajebano to što ljudi moraju da uče po 15 dana prije što moraju da uče. Recimo, Bogdane, ja iz ovoga svega što mi čujemo i što nam ti govoriš, imam informaciju neku u glavi da si ti neđe prije radio nešto slično, odnosno da si želio nešto tako da napraviš. Ti si u vojsku bio, čini mi se, tako nešto, je li? Pa jeste, datira ovo još od ranije, nije to baš od godinu dana. A jesi nekad radio nešto tako? Pa kontaktirao sam se ljudima, znači nisam nešto ovako baš radio, ali ja sam imao kontakte sa ljudima, znači razgovarao sa njima i kažem i kroz ove telefonske razgovore kojih je bilo dosta, vidio sam da to nailazi na prilično dobar odziv ljudi. Ti si biseksualac, je li tako? Jeste, znači da su ljudi zainteresovani za tako nešto i da bi to moglo eventualno da funkcioniše, možda bi se tu nešto moglo malo izmeniti u tom pravilniku, što vi kažete, možda je to malo... Jes, malo je rugobatan jer ima puno nekih caka, ljudi nisu... Jeste, možda može da se malo pojednostavi, ali u svakom slučaju u razgovoru sa ljudima bi vidio šta bi tu... Dokle je stigao projekat? Dokle je stigao projekat i da li ima interesovanja stranih partnera? Jeste, zvali su me ljudi iz nekih zemalja, recimo iz Nemačke, iz Ukrajine, parovi. Ukrajinu mi nemoj pominjati, izvini. Dobro, ali zvalo je ljudi iz nekih drugih zemalja okolnih, uglavnom parovi su bili u pitanju, znači koji su zainteresovani za tako nešto. Znači, evo možda da uključimo nekog od naših slušalca, ako se ti slažeš, Bogdane. Pa možemo, eto. Halo, dobro večer. Dobro večer. Sa kim imamo čast? Cakan iz Podgorice. Evo, čuo si, Cakane, našeg večerašnjeg gosta. Prije svega da pozdravim, ja redovno slušam vašu emisiju, kao i uvijek ste divni, i da pozdravim vašeg gosta, Vladana. Hvala. Interesuje me, pošto ja sam imao ideju da nešto slično otvorim u Podgorici, bih li mogao da dolazim tamo, jer imam zaista veliku želju da shvatam. Pa je li to, si zadovoljni sa pitanjima? Super, i htio bih da pohvalim, da li dolazite u Crnu Goru da organizujemo neko druženje i da se raznesemo? Tebi je, kako sam ja, Cakane, shvatio, samo bi fatao. Htio bih da hvatam. Znači, samo maženje... Maženje, znači samo hvatanje... Pa evo, ne znam da li... Kako, da li ima za mene, ne bi da me niko jebe? Vladane, da li ima pravilnik da me ne jebu, a da ja hvatam? Cakane, evo, poslušaj... Dobro, evo malo slobodni rečnik, ali već kasni su sati, pa možemo malo i da damo mašti na volju, što se ono kaže. Vladane, evo neko pitanje, i čini mi se dobro pitanje. Da li može da u Crnoj Gori on nešto tako otvori, ili ako dođe... Ako bi došao tamo, da li može da on fata, ali da ne bude... Da ne bude uhvaćen. Jeban, nemamo što, moramo ga citirati, što se ono kaže. Meni bi bilo drago da se vidim sa nekim ljudima i u Crnoj Gori. Možda uskoro na proleće, eventualno ako bude bilo mogućnosti da dođem do nekih ljudi koji su zainteresovani, a kad klub bude počeo sa radom, znači pitanje je bilo da li se može, znači... Da hvata, on da hvata, ali da ga ne jebu. Znači kontakt sa ljudima, da ima, znači klub je apsolutno tako zamišljen da, znači, svi mogu da dođu do vizuelnog ili nekog drugog kontakta sa prisutnim osobama. Alo, znači, alo, dobro večer. Dobro večer. Izvinjavamo se. Evo imamo još nekoga. Evo da pozdravim i da pozovem nadležne organe. Kakva je ovo priča večeras preko radio Talasa? Ako vama, gospodine... Molim vas... Ne, hoću da kažem, pozdravljam
Molim vas iz režije. Hoću da kažem, niste me dobro shvatili, ja kažem kakva je ovo priča u smislu da je ovakvih tema više, da se okanemo svakodnevnih problema i da se više jebemo, što se ono kaže, bilo bi nam svima bolje. U tom smislu, Vladan, imate moju punu podršku. Ja bih došao... Bogdan je u pitanju. Bogdane, ja bih došao za 2 dana... Gospodin, imate neko pitanje? Pa imam pitanje, ja imam spolovilo praktično neupotrebljivo. Nije sam ga dizao, čini mi se, 3,5 mjeseca. Ne zato što nisam mogao, nego jednostavno nisam imao neke prijeke potrebe. Pa, da li se može po tom pitanju nešto uraditi u vašem klubu? Ima li takvih problema, odnosno rješenje za taj moj problem? Ja bih ga digao, da bih došao tamo. Hvala vam, evo zaista, slušajte. U tom smislu pozdravio bih vas još jednom i uplatio bih, naravno, neku simboličnu cifru kao pomoć klubu i zašto ne da budem i ja član iz Crne Gore, pa i ako dođem, ako ne dođem, neka te pare leže tamo pa ću ih ja iskoristiti. Hvala vam, hvala vam. Bogdane, čuo si? Čuo sam, jeste. Znači, pitanje je ovako interesantno, u svakom slučaju klub može da zadovolji potrebe, pretpostavljam, najšireg, ja ću se truditi da to tako bude, najšireg sloja ljudi, gdje će ljudi kad dođu, znači da se bukvalno opuste, znači u tom smislu da može da bude nešto, a i ne mora da bude ništa, znači kao što sam rekao, znači oni će tu moći da znači posmatraju. Pametno, a da li si smislio neki broj žena i muškaraca da bude otprilike optimalan? Ono da je pola. Pa u grupnoj varijanti sam otprilike u zavisnosti naravno od veličine prostorije koja bude mogla da primi, znači zavisi koliki broj ljudi, otprilike recimo do 10 mislim da bi bilo optimalno. 10 muškaraca i 10 žena, Pa sve ukupno do 10. Možda i nešto više, zavisi kažemo od koga nešto više? Pa nešto više od možda od tog broja. I koliko bi oni vremenski bili tamo, jedan dan ili pola dana, kako li? Pa ovako, pa postojalo bi neko radno vreme kluba, znači vreme ne bi bilo ograničeno, znači vreme prisutnosti. A dobro, izvini, smije li se to raditi? Molim? Smije li to da se radi, da ne dođe policija da nas pohapsi? Pa u principu to zakonski nije zabranjeno, znate. Nije zabranjeno, A čim nije zabranjeno, onda je dozvoljeno? Da, znači nije zakonski zabranjeno, znači takva okupljenja, tako da u principu tu ne bi bilo problema što se toga tiče. A da li ti možeš u svojoj kući to da organizuješ? Pa ne, znači to zahteva prostor. Halo, dobro, evo imamo, dobro večer. Dobro večer, Vujke. Vujke ovdje iz Bijelog Polja, ali i živim i u Kolašinu. Recite, Vujke. Pa ja radim na željezničkoj stanici i vozim se do Beograda stalno. U kupeu bih otvorio, ako ima mogućnosti, da mi pomogne gospodin Bogdan finansijski, odnosno strukturalno sa papirologijom, šta sve treba, jer ja imam kako se kaže, zakazan kupe u vozu za nas 5 otprilike, koliko možemo da ležimo u njega i tu da obavljamo seksualne fantazije. Da li imam ja mogućnost kao posjetilac tog vašeg kluba da prebačim možda 4-5 tih ljudi u moj kupe i da u Crnoj Gori otvorim jednu takvu ordinaciju? Evo, Bogdane, čuli se. Hvala vam, Vujke, slušajte pored vašeg radioprimnika. Bogdane? Pa ja sad ovo pitanje sam delimično razumeo, možda i nisam najbolje, ali u principu ljudi će kod mene međusobno da se upoznaju. Znači, tako je. Dotična osoba koja je pozvala, znači ona će moći da upozna te ljude koje će van mog kluba moći da u dogovoru sa tim osobama, znači ja ne ulazim u to što Da, znači sad dogovoru sa osobama koji su članovi vašeg kluba. Idemo dalje. Dobro večer. Dobro večer. Raduša iz Budve. Htjela bih da priupitam, ja sam otvorenog pogleda na seksi, na seksualnu fantaziju, volim penis, ali šta ako bih se učlanila u vaš klub i zatrudnim? Ko je otac mog djeteta, koga izdržava i da li Vladan prihvata svu odgovornost da mi podiže dijete, ja bi ga samo dojila. Pa čudno. Mislim, to su problemi koji nije Vladan, koji nije Bogdan, ali malo je čudno pitanje. Ali nije neutemeljeno. Nije neutemeljeno pitanje. Šta ako zatrudni? Pa može to da se desi. Bogdane?
Da li ima ta mogućnost u upitniku ako zatrudni žena... To ustavom treba riješiti. Evo ovako, znači, to je prilično jasno definisano, znači... Ustavom, kontakti, mislim da to i stoji negde na samom sajtu, znači, u pravilniku, znači, upotreba kondoma je obavezna, znači, u vaginalnom kontaktu. Ali ako pukne kondom ili... Tu ne postoji, znači... zamjena, što bi se reklo, ne postoji druga mogućnost. A kondomi kod ovih drugih odnosa? Ne postoji mogućnost nekorišćenja kondoma, znači u vaginalnom seksu. A kod ovoga drugoga seksa, analnoga da tako kažem? Pa kod analnoga u principu nije upotreba. A zar ne bi bilo bolje zbog higijene, mislim? A što se oralnoga seksa tiče? Jeste, znači svakome je apsolutno dozvoljeno da sam odabere, znači da li će sa partnerom da upotrebi kondom u oralnom i vaginalnom. Dobro večer. Žarko iz Fundine. Ja sam se kasno uključio u vašu emisiju, čuo sam da se otvara klub, a imao bih samo jednu konstataciju, odnosno da iznesem pa da mi gospodin Bogdan objasni da li mogu ja ili ne mogu. Ako ne mogu, neka mi kaže, ne mogu, ja se neću ljutiti. Možda nije sad vrijeme, ali vidim da je da su polijegona sva djeca mlađa od 16 godina, da mi kažete, mene je jedno, da oprostite, mudo mnogo veće, srazmjerno mi je otprilike, kako da se kaže, ili simetrično penisu. Znači, u opuštenom stanju penisa mudo mi zauzima glavni dio, kaže se, vidi se više mudo nego penis. Sad, da li ima osoba koja bi željela da spava sa mnom, naravno kad mi se uzdigne penis, a mudo onda postane sekundarno, ili u tom prvoj fazi, znači prilikom upoznavanja, jer ja ne mogu ući u prostoriju sa uzdignutim penisom. Znači, mene automatski se pojavljuje prvo mudo, pa tek onda penis. Tek kasnije mi se pojavljuje i zahvaljujem. Evo, Bogdane, čuli smo jedno pitanje, zaista malo čudno i ja nisam do kraja shvatio. Možeš li odgovoriti na ovo pitanje? Pa dobro, mislim, postoji ovo pitanje. A dobro, to je vjerovatno možda i neka... Anomalija. Imaš i odgovor? Da li neko može tako s nekom anomalijom da dođe i da bude član tvojeg kluba? Pa, ovako, koliko sam ja razumeo, te karakteristike fizičke nisu, ja ih to ne bih nazvao anomalijama. Pa ne. Apsolutno, znači to je nešto što je vrlo individualno i apsolutno ne vršim nikakvu diskriminaciju ni prema čemu, znači ni prema kakvom fizičkom izgledu. Što znači da bi se svi ljudi morali tu apsolutno ponašati sasvim normalno prema svim drugim ljudima i to jeste uslovi preduslovi. Pa vjerovatno bilo bi ružno da mu neko kaže da se neko ne smije. Da zbog muda ne smije. Da mu neko kaže, bilo bi ružno da mu neko kaže, počne se smije, pere prstom u mudu. Ti bi ljudi apsolutno trebali da se kod mene, znači u klubu oslobode kompleks, ako postoji, znači takav neki problem. Vjerovatno on imao problem, ranije su mu se mudu smijali. A u tvom najvišem pravnom aktu tvog kluba, šta se kaže za ljude koji, evo kao ja, su stariji, recimo, 64 godine? Stariji ljudi koji ne žele, ne mogu ili bilo kojih razloga da imaju sam kontakt fizički, znači seksualni, mogu samo da posmatraju, znači mogu da dođu na posmatranje, mogu da budu samo fizički prisutni, znači da uživaju vizualno ili u nekom drugom smislu, znači u gledanju porno filmova ili već šta se bude organizovalo, znači apsolutno nije, znači apsolutno je slobodno. Na sve si misli. Dobra ti je ta ideja, Bravo, svaka čast. Kako bismo mogli mi da pomognemo tu tvoju ideju ili ne znam, što je potrebno, što bi ti tražio od nas ovako? Da ti pomognemo. Pa u principu, znači, potreban je prostor, znači, gde bi se to moglo pokrenuti, znači... Gore u Beograd, ja? U Beogradu, jest. A ti ga trenutno nemaš, jel? Pa trenutno nemam. Da. Ali bi najbolje bilo da to bude neka kuća, znači, koja, znači, nije tako mala. Možemo li mi da probamo građevinski materijal? Ne bi ja da zidamo, nego možda da eventualno iznajmimo neki objekat... Slično je namjeri. Ali onda ne može biti samo ti onda direktor, moramo svi četvorica podjednako
To je tačno. Ja bi možda kao DJ radio puštamo muziku tamo. Bi li tebe odgovaralo da nisi samo ti direktor, nego da i mi trojica dođemo da uzmemo jedan prostor i da se šibamo gore? Mi bi samo što šibali, ne za platu, volaš što ga tiče... Pare neka tebe. Pare neka idu u tebe. Pa dobro, ovo jeste zamišljeno da tu ne bude, znači novac. Pa nema, znači mi bismo ovako, da dođemo tamo da imamo gdje da legnemo i da se šibamo. Znači, nas ne interesuju honorari, pare i to, znači samo da možemo da zaspijemo i šibanje i to je to. Ali da pomognemo sve ostalo u organizacionalnom smislu i to. Naravno, ako treba gajbe, da se izbače gajbe piva, da su bače nove, u stvari nema piva. Kod tebe bi ključevi stojali? Da, pa možda postoji neka mogućnost. Pa super. Ništa, super Bogdan, reci, izvini. Pa ne, kažem sa ljudima koji bi bili zainteresovani da se dogovorimo nešto, eventualno u bilo kom smislu, znači bilo tom finansijskom, bilo u nekom organizacionalnom smislu, znači da se to pokrene. Odlično. Vidi, pošto mi već imamo dnevnik u 1 i 2 minuta, ne preostaje nam ništa drugo nego da ti se zahvalimo na odvojenom vremenu, da ti čestitamo na divnoj ideji, da ti poželimo brzu realizaciju, a mi ćemo se još čujeti, možda to i radimo zajedno. I čestitke na super fotografijama koje si izbačio na internet, strašno. Hvala. Puno ti hvala, pa se čujemo još nekom prilikom. Sve najbolje. Hvala i vama što ste me pozvali. Mi ćemo za trenutak zapostaviti našeg večerašnjeg gosta uz njegovo odobravanje i posvetit ćemo se našoj prvoj gošći za večeras, našoj dragoj gošći Violeti. Ne znam prezime, ali to nije ni važno. Bitno je da kažem da je ona medicinska sestra i da je mi pozdravljamo. Je li tako? Dobro večer, Violeta. Dobro večer vama, izvolite. Kako ste? Evo, dobro, raspoloženo. Drago nam je. Nadamo se da ćemo uspjeti da vam potpuno uništimo raspoloženje do kraja ovog razgovora. Do kraja 12:30. Dobro, hvala. Da bi nekako slobodnije se ponašali i da bi ovaj razgovor imao jednu ljubičastu notu, predložit ću znači da se ne persiramo. Da li sam prihvaćen? Dobro, može. Ako vam smeta, nije problem i da nastavimo ovako, ali rekoh čisto zbog slušalaca koji vole razgovore gdje se ljudi ne persiraju. Može, nema problema. Pa evo, Violeta, prvo, znači, kako ste... Što se radi trenutno? Da li smo vas prekinuli, evo opet persiramo, da li smo te prekinuli u nečemu, a shvatit će slušalci kasnije zbog čega... Ništa, trenutno ležim, slušam muziku i čekam na vaš poziv. Zaista divno, hvala ti što si ostavila malo vremena za nas. Inače ti, znači, si medicinska sestra, ali tako, tim se baviš? Jes, po struci sam medicinska sestra, inače radim u domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, između ostalog, i tako, malo radim, malo neke druge poslove i tako. Pa mi u suštini smo te pozvali jer nam je zanimljivo to drugo čime se ti baviš, u stvari vjerujemo da će to biti zanimljivo našim slušalcima, međutim nije ni taj posao medicinske sestre nezanimljiv, pa evo prvo da počnemo malo o tome. Odakle ta želja za medicinom, da li si studirala nešto tako ili učila školu srednju? Ne, završila sam srednju medicinsku školu, međutim jako su slabe plate u Srbiji, tako da sam jednostavno odlučila da pored toga nešto priuštim sebi malo više i to je tako krenulo i došli smo do toga. Mene ipak, da se vratimo na taj posao medicinske sestre, uvijek me interesovalo taj odnos medicinskih sestara sa glavnom medicinskom sestrom koji nije baš idealan, je li tako i kod tebe? Pa da, uglavnom su postavljaju mnogo uslova, mnogo zahtjeva, ulazme nama je na to da znači, sve bude pod kontrolom, da vodimo računa o deci, da im delimo terapiju, da ih izvodimo u šetnju i plus su to deca bez roditelja i tako dalje. Uglavnom je jako težak, naporan i pred svega odgovoran posao. I vrlo human. Jes.
pogotovo ko voli decu, znači ako si se opredelio za taj posao, onda treba da ga radiš kako treba. A dobro, reci mi, da li se dešava da zbog tvog alternativnog zanimanja, o kojem ćemo popričati za neki minut, se desi da si umorna ujutro, da ti se spava, da nemaš baš koncentracije previše za ovu primarnu djelatnost kojom se baviš, ili u stvari ne znam uopšte koja je primarna, tako da pomalo trpi taj posao medicinske sestre zbog... Da li ti se to dešava? Pa uglavnom ja sam u principu navikla da spavam po svega 3-4 sata dnevno, tako da mi to ne predstavlja problem. Uglavnom sam odmorna ujutro. Radiš istu smjenu, pretpostavljam? Radim svaki dan, tako prije podne i tako da sam posle podne do ponoći slobodna, onda uveče spavam, odmorim se za posao ujutro i to je to. Super. Evo sad hoćemo da pređemo malo na znači taj, ne mogu reći hobi, nego je to posao koji možda ti više donosi zarade, ne možda, nego sigurno, nego posao medicinske sestre. Pa je to, da puštimo tebe da kažeš otprilike što je to, pošto mi bismo to dosta šturo i vjerovatno nestručno i nespremno objasnili, pa evo da ukratko kažeš našim slušalcima u čemu je stvar. Pa je ovako počela, znači ja sam radila kao medicinska sestra i sada radim, onda sam slučajno okrenula neke oglase, pa je počelo, bilo je potrebna sekretarica za rad u poslovnoj pratnji, pa sam se javljala na taj oglas i onda sam normalno razgovarala sa gazom i sa gazaricom i oni su mi objasnili šta se radi, kako se radi, radno vreme, odnos devojaka sa klijentima i tako dalje. Od svake zarade, na primjer, od svakog ugovorenog posla sam imala po 5 evra, pa 10 dana zakazanih poslova i nisu male pare, ali tako? A reci mi, što su ti rekli, znači, gazda i gazdarica, kakav je odnos s klijentima? Što podrazumijeva, znači, poslovna pratnja? I što je za tih 5 eura? Što treba da se sve završi za 5 eura? Pa uglavnom ja sam ugovarala poslove, znači klijent se javi na telefon, znači išli su oglasi, ugovarala sam poslove, znači imamo te i te devojke, cene, onda su ljudi dolazili, naravno obavljali svoj posao, ostavljali pare, odlazili, normalno nikakvih problema nije bilo, ni što se tiče policije, ni što se tiče klijenata, bilo je sve u redu. Međutim, meni se taj posao nekako osladio što više i više para, pošto sam vidjela kako su te devojke zarađivale. I onda se podesilo da je naišao neki čovjek koji je tražio, pošto je malo korpulentnije građe, tražio isključivo da bude sa mnom. To je neki direktor, izvini, jel? Molim? To neki direktor, neki biznismen? Bio je neki, od nekih poznatih ljudi, sad baš ne otkrivam. Ne, nije su imena bitna, nego... Jesu, bio je neki od poznatih ljudi i utjecajnih ličnosti i jednostavno bile su devojke zaista ekstra izgleda, ali nije hteo ni jednu od njih i pitao je, nisu, kaže, problem pare, kao hoće da budem sa tobom i ništa je normalno, ja sam pristala, platila je cenu koju sam tražila i to je tako sve krenulo prvi put, drugi put, treći put. I tako sam ušla u taj posao, da kažem posao poslovne pratnje. Znači, u suštini, da budemo jasni do kraja, on ti je platio za seks, jer tako, za seksualne usluge. I to je u suštini, ta poslovna pratnja funkcioniše tako što te djevojke koje su, znači, određene da budu ta poslovna pratnja, da tako to eufemistički nazivamo, su u suštini djevojke koje pružaju seksualne usluge tim ljudima, jer tako? Jeste, klijenti. I kakvi su klijenti? Ko su u stvari klijenti? Pa znaš kako, ima, znači, od najmlađih, znači 16-17 godina do najstarijih, na primjer 10 čovjek koji je došao sa 78 godina, znači to je to što se tiče godina. Onda što se tiče nekih saleža, znači i školovani i neškolovani i raznih, da kažem, bilo i psihopata i manijaka
ljudi koji su zahtevali neki mnogo velike perverzije i dominacije i tako dalje. U svakom slučaju različiti tipovi ljudi. I reci mi, da li ti sad funkcionišeš samostalno ili si još uvijek, znači, vezana za nekoga? Samostalno. Sada sam se osamostalila, znači u privatnom životu posle toga posla, znači dajem oglase, radim samostalno, idem isključivo na pozive. A nisi imala nekih problema kad si pokušala, znači, da se odvojiš od tih ljudi koji su te zaposlili? Ne, nikakvih problema nije bilo, jednostavno želela sam da prekinem da se bavim što time, tako sam im rekla, osamostalila se i počela normalno da radim. Aha, i reci mi, evo sad da uvedemo malo u taj tvoj, što se veli, u tu samostalnu stranu posla, kako izgleda ponuda, znači pozovete neko, znači ti se javiš i ja kažem što mi nudiš. Pa evo ovako, sad ću ti objasniti, znači ljudi uglavnom pitaju u principu kako devojka izgleda, onda mu se ja opišem, pitaju za cene, kod nas se cene kreću, znači pola sata je 35 evra, sat je 50, kod usluga to je uglavnom oralni i klasični kontakt za erotsku masažu. Sad ako žele neke posebne usluge kao na primjer analni kontakt, to su neke posebne doplate od 10-20 evra ili oralna završnica od 10 evra ili neki blažih oblik dominacije 10 evra i tako dalje. Mali bičevanje i neka tako... Ima dosta klijenata koji su tražili, znači, i sa vibratorima, i lisice, i bičevanje, i povode za kucu, i gaženje, i lizanje stopala. Tuljenje cigara, jeste. I mali dupli, dođu dva muškarca. Da, radi se i to, ali to je po mnogo većim cenama. A reci mi, dešava li se, vratit ćemo se kasnije na neke od tih tehnika i to, dešava li se da se neko zaljubi, recimo da ti dolazi stalno isti klijent i da želi da se ti ne baviš tim stvarima, u stvari da budeš samo s njim, da li se dešavale te stvari? Dešavalo mi se da imam stalne klijente, znači koji dolaze kod mene po 2-3 puta nedeljno, normalno plaćaju to sve, a dešavalo se naravno i ponuda, na primjer, ne znam, neka vrsta verite ženi da bude njegova devojka i tako dalje, međutim to je u stvari njihova fora samo kao da budem sa njima džabe 20 puta i... Nisu oni ludi, nimalo, vidiš ti. A da li ti se dešava da ti dođe neki komšija ili rođak ili neko sličan tako koje... Da te poznao... Hvala Bogu, to mi se još nikad nije desilo, tako da sve radim... Dobro, malo je pitanje, no, ali... Reci mi, znači, to su uglavnom te satnice kreću pola sata, sat vremena, je li tako? Jeste, pola sata, sat vremena, onda neko uzme na cijelu noć, to je 350 evra. I što radite na cijelu noć? Kako to izgleda na cijelu noć? Pa uglavnom to je neko piće večera, onda neka predigra, ne znam, tuširanje zajedničko. Dobro, seks neka traje 2 sata. Gledanje nekih porno filmova kao klijent zahteva, onda prelazak na posao, pa onda opet popije se kafa, ispušati cigareta, opet kako hoće da ponovi drugi put i tako uglavnom proleti vreme. Ali ti se dešavalo da neko hoće samo da priča s tobom? Dešavalo mi se to iskreno ti kažem, znači dešavalo se da klijent jednostavno hoće samo da igra karte samo cijelo večer, znači on plati cijelu noć, ali hoće da igra karte i koju igru kartašku ste igrali? Uglavnom se igra remi, tablići i tako to. Battle. Ali dobro, znači ima i takvih. Reci mi... Ili vode na poslovne večere, znači sa nekim elitnim društvom, hoće da predstavi damu u društvu ili izlazak sa nekim poznatijim ličnostima i tako dalje, tako dalje. Znači to je sve ono što je u opisu tvog posla. Reci mi, kad se dogovaraš s nekim, da li se nalazite neđe na nekom neutralnom mjestu ili ga ti pozivaš direktno kod tebe ili u hotel ili ne znam gdje se već to sve dešava. Znači kako ti ocjeniš ko je recimo normalan
pošto si pomenula da je bilo i psihopata i ludaka i svakakvih, kako ti možeš da se zaštitiš, znači, kako procjenjuješ ko te zove i ko su ti? Pa, znaš kako, u svakom poslu postoji rizik. Znači, ja uglavnom imam svoje smeštaje, ali u svom smeštaju ne radim. Kada me klijent pozove, znači ja njega pitam ili imate vi vaš smeštaj, ako odgovor imam, naravno, ja zahtevam u njega njegove podatke, znači ostavim njegov fiksni telefon, ostavim njegovu adresu, onda ja to provarim preko službe 988, ako sve u redu, kažem čućemo se sve 5 minuta, okrenem ga i naravno dogovorimo se oko cene, oko svega, ja dođem kod njega, vozač ili nebitan taksista uzme pare, sačeka me i to je to. A reci mi, da li bi željela da ispričaš neku od situacija neprijatnih, znači taj neki ludak ili već, kako da nazovem te ljude, bolesnik, bilo ko, znači, ko je pokušao da te maltretira ili da radite nešto što ti apsolutno nisi htjela, da li bi ispričala neku od takvih situacija? Pa, u principu ništa loše mi se nije događalo, ali desilo mi se jedanput, znači, klijent je bio pri kraju, znači, odnosa i jednostavno rekao mi samo legni ti na krevet i opusti se i ja sam legla i on se mrtav vladan ispišao po meni. Eto, to mi tako bilo gadno i užasno da je to nešto neverovatno, valjda sva što čovjek mora da doživi da pretrpi. Pa to je malo morbidno. Ali eto, čudo. Koliko si ti profesionalac u tom poslu, a koliko ima li trenutaka kad je uživaš i tako? Pa uglavnom nema. Uglavnom zažmuri, zatvorim oči i u svakom čovjeku vidim 50 evra. Znači kao neka druga profesija, kao kad pečem hleb ili jednostavno sve se radi mehanički, legnite, skinite se, okupajte se, radim ovo, radim ono i uglavnom nema mnogo priče, nema mnogo maženja, znači uglavnom konkretno se prelazi na stvar. Pa koja je onda razlika ako već hoćeš da imaš toliko mušterija, zašto ako je već takva situacija? Da se ti tako ponašaš da mrtva ladna... Slušaj, u mom poslu vreme... A oni da te traže? U mom poslu vreme novac, znači ako će on 15-20 minuta da ljubi, želalavi i tako dalje, znači vrijeme mu se skraćuje. Prema tome njemu je cilju što pre da završi, ako na primjer platio za pola sata, ali razumeš. Da, a reci mi, znači taj tvoj odnos koji vjerovatno neđe normalan, znači prema tom poslu, s obzirom na to da si u to ušla zbog para, vjerovatno svi ulaze u to zbog para. Da. Da li je to bazirano na tom prvom kontaktu, znači taj prvi put kad si ti u stvari pristala s nekim čovjekom da uradiš to zbog para, je li to bilo odvratno tebi? Da li ti je gadno bilo, ako shvataš što te pitam? Iskreno ti kažem, prvi put kada sam bila sa klijentom, osjećala se kao da sam to radila godinama. Ja? Ne znam kako, ali jednostavno tako sam se osjećala i mislila sam ja sam da sam stvorena za taj posao i dan danas tako mislim. Nikad mi se niko nije žalio, nikad me niko nije uvredio, uvijek sam bila korektna i fina, ispoštovala maksimalno sve do kraja. Prema tome uvijek su mi ljudi čašćavali, kupovali buket cveća i donosili čokolade i čašćavali ovako i novčano i poklonima i tako da nikad što se tiče toga nisam imala problema, ali što se tiče policije. Znači uvijek sam sve diskretno radila, provereno, tako da to je to. Ima li neko čudno zanimanje klijenata, neki baš čovjek koji je imao neko čudno zanimanje ili nešto slično? Kao na primjer svešteno lice ili... Ne, to mi se nije dešavalo. Dešavalo se da su uglavnom veliki broj klijenata bili ljudi koji su radili u policiji, znači bilo da su obični policajci ili da li su inspektori. Uglavnom mnogo ima ljudi baš koji koriste usluge, a koji su u nekim tim sudovima, MUP službama i tako dalje. Pa onda nije čudo što nemaš problema s policijom. I što država funkcioniše besprekorno. A reci mi,
da li se dešavalo, znači da se tebi neko svidi od njih, da si poželjela možda nešto više od tog kontakta poslovnog? Pa desi mi se to, ali jednostavno ne mešam privatan i poslovni život. Znači ono što je poslovno, to je poslovno. U privatnom životu, znači imam neku vezu dužu nebitno i dečko zna s čime se bavim i šta radim. I tako da desi se jednostavno, ali ne mešam. To je ovo trenutka kada završim sa klijentom, počinje moj privatan život, ja jednostavno zaboravim kao da to nisam nikad radila. A na ovom poslu koji radiš u bolnici, oni naravno ne znaju čime se ti jako privatno. Naravno da ne znaju. Naravno, sa djecom sam se okej, sa kolegama sa posla okej, glavna sestra, direktori i svi ostali, mislim, totalno normalno. Aha, a reci mi, znači, kad se ulazi u taj posao u koji si ti ušla, da li tu čovjek može da, vjerojatno može, ali eto, postavljam pitanja, u stvari sigurno može, znači, da li se tu vježba nešto, da li se tu uče neke stvari iz filmova, ne znam ja, iz nekih knjiga, ili te neko uči ovako verbalno ili bilo kako drugačije, znači, da li si ti radila na sebi da bi zadovoljavala? Jeste. Da li postoje neke škole za te vještine? Pa slušaj, znači u ovom poslu, ovaj posao, znači ne može svako da radi. Znači ako si rođen da ga radiš, radiš ga. Znači nije ti potrebno nikakvo vežbanje, jednostavno treba biti rođen da bi radio. Ma vjerujem, ali znači da li si ti sad bolja u seksu nego što si bila, znači prije nego što si u prije 2 godine, na primjer? Pa možda jesam bolja, ali ne nešto pretarano mnogo, razumiš. Nisam se ja ni na kome vežbala, ni na kome učila, znači jednostavno kao da sam u nekom prethodnom životu isto to radila i ne znam, mislim, svi su bili pošaljeni i uvijek me zvali i kažem ti, imala sam redovne klijente i stalne mušterije i... A reci mi, evo možda da privodimo kraju lagano, da bi i tebe puštili da odmoriš, kako razmišljaš i uopšte o nekom izlaženju iz toga ili kako vidiš budućnost svoju, da li i dalje u poslu medicinske sestre ili da radiš to? Da, naravno neću prestati, znači radit ću u svojoj struci, pošto sam to završila i to sam želela i to mi je želja, znači volim djecu i volim da radim s time. A što se tiče ovog posla, čisto još jedno možda dok ne dođem do nekog svog cilja, pošto imam neki svoj cilj zacrtan u glavi, a sem toga neko nasledstvo mi stoji, pravila mi je umrla, pa čekam neki stan sad od Beograda da mi kupe moji roditelji, tako da ću verovatno kada otvorim taj neki svoj lokal i neki svoj stan, da kažem, da bude samo u njemu, onda mi neće biti potrebno sigurno ta neka novčana nadoknada veća. Eto, uz želje da ti se to što prije ostvari, mi ti se puno zahvaljujemo i želimo ti svako dobro. Evo, važi, ja vama. Hvala puno, Jurek. Važi. Mi nastavljamo emisiju, znači razgovorima o svjetlosti, o ljudima koji unose svjetlost u naše domove, o ljudima koji znaju da pomognu kada je to najpotrebnije, o ljudima koji jednostavno dobrom energijom izvitlavaju našu svjetlost i sunčanost i izbacaju na videlo. Sad u to ime večeras sa nama je i naša stara poznanica i prijateljica, gospođa Grozdana Andrić-Vujević. Dobro večer, gospođo. Dobro večer. Da li ste mi dobro? Nadam se da ste u dobrom zdravlju. Glas vam zvuči odlično. Da, odlično se osjećam. Bogu hvala, neka tako podura. Evo, kao što znate, emisija se bavi svime što je u vezi sa lijepom, pozitivnom energijom, iscrpiteljstvom i svjetlošću. Prije svega, vaša lampa. Pa, znači, htjela bih da kažem da je to svetlosna, ta lampa stvara svetlosnu polarizovanu energiju. Ja.
moram da naglasim nešto što nije napisano u tekstu, da je lampa bila 2 puta predstavljena na Tesla festu, da je jako dobro zapažena, da je lampa testirana također i da je lampa jako moćna i... Kakva je to lampa, da bismo približili našim dragim, poštovanim slušalcima i našim velikim prijateljima koji tu sjede u režiji i eto posmatraju praktično uživo ovu emisiju. I mom dragom prijatelju Gaju koji tu preko puta mene sjedi. Gajo, Nikoli mandarine. Kakva je to lampa? Kakva je to lampa? Hvala ti što si mi mandarine dao. Pa to je lampa, to je, da vam opišem malo, znači lampa je jako lepo mala, može se u džepu nositi, kao što ste vidjeli na slici. A to je baterija u stvari, je li? Ne, to se na struju uključi, ima znači onaj ispravljač koji se uključi na struju. Sad ću vam ja objasniti kako se lampa može koristiti. Ta lampa stvara 2 vrste energija, znači mentalnu i svetlosnu. Mentalna energija, to vam je čist univerzum i sunčev sistem. Da li sad na samoj lampi ima prekidač gdje se piše M i... Ne, ima utičnicu gdje se utakne. Utakne je ta lampa, taj ispravljač i ona se tako puni. A je li bitno u kojem džepu je držite? Ima li to ikakve važne? Sve jedno. Sad samo da ja završim ovo. Izvolite. Znači lampa stvara 2 vrste energije, znači bez uključenja, bez struje, to je čista, bela, polarizovana energija. Znači, koja se manifestuje kao toplotna energija ili kao puštanje. Kao pušenje? Da, kao puštanje, da, opuštanje, da budete opušteni. Opuštanje. Da. I drugo, kao svetlosna energija, to je jedna nova struja, novo svetlo, koja znači sve taj efekat ima. Ta svetlosna energija se ne troši, ali tako? To se ne troši, mislim ne plaća. Ne, to su vam prirodne memorije. To je kao sve... Sad samo da vam kažem, još je jako bitno, što ne piše tamo. Da lampa stvara ojačani kiseonik. A znamo da je taj ojačani kiseonik jako bitan za stvaranje i novih ćelija, za podmlađivanje. Lampa blokira bol, jača nervni sistem, krvne sudove, znači bukvalno lampa sve leči. A može li da se slomi lampa? Molim? Može da se slomi ako ispane iz džepa ili me udari losos? Pa dobro, ne morate nositi u džepu, rekla sam da je tako praktično da se može. A kako se ne bi slomila kad je od plastike lampa? Pa ne znam. Jeste li zamislili možda da neke gumene dijelove stavite nju upravo iz tih razloga? Ili da se stave gume pored nje? Lampa je krhka i jako lepa, eto pa vidjeli ste... Mogli ste unutrašnjost džepa, na primjer, od kože da napravite, to isto kao ono... Kako je Formule 1 pa udarite u ne gume i ništa. Da, može. I kada se ta lampa uključuje? Pa lampa se uključuje kad se lečite, lampa se koristi za lečenje. A ko uključuje lampu? Gdje je prekidač? U prekidač, u zidu uključujete lampu. A vi znači da možete u pokretu da budete pa da je uključite, nego morate budete ipak kući pored svog radioprijemnika. Slušajte me ovako, znači lampa ima 2 vrste energije, može se koristiti i sa uključenjem u struju, onda se stvara nova struja, nova svetlosna Teslina energija. Pa je li to skuplja struja? Treba li više da plaćamo? Ne, pa nemojte sad neozbiljno. Nije neozbiljno, nego da vam kažem, poskupilo je užasno, sve život skupi, ljudi nemaju para. Znači tako, za 5 minuta nikom ništa neće faliti da uključuje lampa i jako brzo deluje, razumete, i ne treba se dugo uključivati, samo 5 minuta. Normalno. Od 5 do 10 minuta. I kako znamo da je lampa napunjena? Pa ne morate da znate, samo vam se kaže, znači energiju osjećate. Čim stavite lampu i bez uključenja na glavu, na treće oko, na grudi, znači ta polarizovana energija, toplo. Lampa mora biti uključena u zid, iako nije uključena na prekidaču. Ne mora. Ne mora. To je drugi moment. A bili smiješno bilo da ja izađem na ulicu da oprostite da šetam i da držim na glavu lampu. Začudim. A zašto bi držali na glavu lampu da vam se... Pa da mi pomogne za glavu. Rekli ste da liječi određene dijelove tijela. Sve lampa leči sve. Ali, na primjer, pošto lampa deluje i na daljinu, znači lampa ima tu svetlosnu mrežu. Koliko bača lampa? Molim? Koliko bača na daljinu? Nema na daljinu, lampa nema ni vreme. Možete, na primjer, staviti lampu kako vam stoji tamo slika u novinama, stavite lampu, slušajte i otputujete za Ameriku.
Dobro. I samo vi sa onom energijom, znači pozivate energiju iz te lampe. Lampa nema ni vreme, ni prostor, ni granice. Ma treba vize, treba čuda. Nema nikakve vizije. Ne vizije, no vize za Ameriku. Vize treba, on je kazao vize za Ameriku. Ne treba vizija nikakva, pa kakva vizija. Da, a dobro, a recite mi, može li, pošto ja sam često u autu, šofer, driver, mogu li na upaljač da je uključujem? Jeste li izmislili onaj priključak da se kao upaljač u auto, da se ona puni? Pa imate taj ispravljač, mali ispravljač koji se kupi i onda se znači uključite lampu i lečite se. Ima to na tuški. Ima tu ko je testirao lampu? Ko su ti ljudi? Pa lampa je testirana u bolnici i na medicini rada. Ispravno. Svaka čast. Koliko lampa recimo jedna može da košta tako? Pa ta lampa košta 8.000 dinara. Koliko je? Oko 100 eura, jel? Pa tako nešto. Pa nije skupa, nije skupa. I da li dolaze ljudi da se fale kako ih je lampa spasila? Pa znate kako, lampa je jako moćna i šta lampa radi? Lampa blokira i aktivira. Znači, ako su u pitanju psihosomatski poremećaj ili mentalna bolest, znači lampa aktivira i blokira. A da li sama lampa smeta radu drugih aparata? Ne, televizora, kompjutera? Ne smeta, znači oni mogu zajedno da boraju u isto. Da, lampa ne smeta. Znači lampa vam ujedno i čisti prostor. A može li... Ajde, pustite me da kažem. Dobro, izvinite, nego hoćemo mnogo pitanja. Ne, ja ću da vam sve ispričam, znači lampa. Znači lampa, šta lampa posjeduje? A može samo jedno pitanje. Slupajte me, lampa posjeduje, to će znati onaj ko treba, svetlo, energiju, materiju, memoriju i kiselnik, što znači sve gde zrači u stanu, prostoru, prećete preko ekrana televizije, preko ekrana kompjutera. Puno je tu stvari, u toj lampi, mora sigurno da je preko 10 kila. Ta sijalica stvara novu svetlo. Ta sijalica, to je tajna koja... A može li gospođo da pogreši lampa? Ne može lampa nikako da pogreši, nema šanse. Zato što je ugrađena memorija. Jer pogledajte sad, šta je memorija? Sad, na primjer, vi lampu okrenite u prostor, kao što je na slici. Odete za Ameriku, recimo odete za Ameriku. A vize treba da se vadi. Znači, samo pozovete energije i energije iz lampe idu prema vama. A kako ih pozivamo? Pa misaonom energijom, A može li neko drugi da zna da imate vi lampu da se nakači na nju? Može da zna kogod hoće, ne može mi ukrasti nikako, jer je to samo moje i tebe. Može li da se preključi na našu lampu, neki drugi čovjek? Ne, niko ne može. Ta lampa vam je 5. element. Aha, da vam kažem. Ne znam šta je 5. element. Znamo, kako ne znamo. Pa onda to je to. Da vam kažem, ako smo mi u prostoriji, imamo lampu i dođe nam rođak koji ga boli glava, hoće li njega prestati glava da boli? Normalno, u roku od, neću da kažem terce, kako Tesla kaže, terce je trećina sekunde, ali u roku od 2 minuta prolazi. A vama je tu lampu Tesla napravio, jel? Da, to sam ja u komunikaciji sa Nikolom Teslom, zato što sam i vidovita. Aha, isto veli on. I kako ste došli na priču o lampi, baš znam, vjerojatno ste se pitali za zdravlje ovo ono, i onda kako je došla ta priča sa Teslom upravo o toj lampi? Kako on pomenuo lampu? Pa znate kako, nije to kako je došlo. Tu lampu ja stvaram već punih 18 godina. Morate znači sve energije stvoriti. Tu jednu jedinu lampu, pa imate samo jednu lampu? Ne, da, samo tu jednu lampu. Jedna jedina lampa, ta koja je na slici, ta leči sve. Znate? A ove koje se prodaju po 100 eura, to nisu baš toga kvaliteta te lampe? Ja ne znam koje lampe vi smo. Ovo je unikat, ova lampa je unikat, jeste? Ova lampa je jedna jedina na planeti Zemlje. Da. A dobro, i što kaže Tesla? Kako ste vi došli na tu priču? Pa znate kako, ja sam komunicirala s Teslom, stvarala energije, napisala sam prvu knjigu Biti sam svoj lekar, to je u pitanju alternativna medicina, lečenje biljem, druga je znači bila knjiga pjesme Nikole Tesle, taj knjiga se prodavala kao elektromagnetna ploča, tu je bio ugrađen taj elektromagnetni zid i tako dalje, i onda znači sad taj celokupni moj rad, da bi ja stvorila, kažem, da bi ja stvorila novo svetlo, novu energiju, ta energija materiju, memoriju, kiselnik,
Treba vam jako dugo godina, 18 godina, da bi napravili, znači konačno dobila taj nacrt i da bi se to napravilo i da bi se igrala taj nacrt. A nije vam Tesla rekao kako se pravi? Jeste, sve mi je Tesla rekao, pa ko bi drugi. Pa za vrijeme 18 godina ste s njim oko toga razgovarali? Da. Je li on predlagao nešto drugo da vi krenu? Ne, samo to. Da li je ta komunikacija se svodila samo na priču o toj lampi ili je bilo da se pitate iz početka ono kako ste se znate kako, bilo je tu lepi priče, eto napisala sam knjigu pjesme Nikole Tesla, objavila u toj knjizi da je Tesla. A to je on napisao preko vas u stvari? To on diktirao vam pjesmu? Da, on mi diktira, ja ga vidim, on mi diktira. Koliko je pjesama poslao? Pa ima tu jedno, prvi deo je knjige, prvi deo je Ljubav prema Mariji Kiri, onda je drugi deo njegov lični život, kako je on živo, a treći deo je knjige Putovanje po planetama opisao. A dobro, je li se prodala ta knjiga? Da, to već nemam 3 godine, to je sve jako brzo. I kako ste mu vi slali pare? Molim? Jeste mu slali koji dinar? Kome? Nikoli? Nemojte da se neozbiljni, ovo treba da je jako ozbiljna emisija. Pa kako neozbiljne, pazite, to su njegove pjesme, znači logično je da pare od prodaje idu njemu. Pa da, ne znam kako njemu ne treba. Pa isto tako kako vam izdiktirao pjesmu. Da. Pa ne, tu neđe postoji taj problem stvarno, jer ako je čovjek autor, onda kojim slučajem mogao bi da vas tuži za autorska prava. Ne može, za sve se ja jako dobro dokazujem. Ako ne onda njegovi potomci mogu sad da kažu Nema nikakvih problema, ja sve dokazujem, sve što kažem dokazujem. Ali vi sami kažete da ih je Tesla u stvari napisao. Tesla je meni diktirao. Pa to ste ja vidim Teslu i vidim Teslu i pričam sa njima što sam se ja već svim naučnicima dokazala. Da li ima još neko ko komunicira sa Teslom, sem vi? Stvarno ne znam ko komunicira, mislim ja sve što radim, dokazujem se i samo me to interesuje. Ma jasno, ne živite radi drugih, no radi sebe. A kako on sad, što radi on? Molim? Što radi Tesla sad? Tesla šta radi? Tesla živi na jednoj planeti Zrmen, to je svetlosna planeta. Zrmen, jel? Da, Zrmen se zove, to je svetlosna planeta i ta planeta je znači zadužena da nama da prirodnu svetlost. Kao što je sunce zaduženo da nam daje toplotnu energiju, Jupiter je zadužen da nam daje ljubav, jer tako, Mars je zadužen da nam daje ratove, to se zna i po horoskopima. Da, tako. To bi bilo. A dobro, kako on živi gore? Pa lepo živi. Ima kuću. Je li on sam gore na toj planeti ili ima... Pa da, ima tamo ljudi, Ima još poneko. Da, ima. Pa kako se recimo, kako je on dobio da ide tamo, da živi? Po zaslugama. Pa to je sad malo, sad skrećemo sa teme. Ma dobro, nas interesuje, imali su preko Vandije, imali... Da. Interesuje nas to. To je sad to su moje istraživanja, ali ne bi ja o tome da slušalci padnu naravno, mi kao laici pričamo o tome. I kakve su te pjesme? Su to ljubavne njegove pjesme? To prvi deo je Ljubav prema Mariji Kiri. To je ona... Da, fizičarka Pijeri, Marija Kiri, da. On je nju volao, ja sam to dokazala, razgovarala sam i sa Amerikancima i sa svima i to je tako i to nema... A možemo li da čujemo možda neku pjesmu koja je posvećena... Pa ja sam to već i zaboravila. Pa ima li, je li on, možete li ga nazvati? Ne mogu ga nazvati. Vi nemate knjigu, nijedan primjerak od sebe. Da, pa nemam, nismo se ni dogovorili. Da li vi možete u svako doba dana, inače što kaže kolega da se čujete? Mogu svako doba dana da vam kažem sve o vama. Ne, nego svako doba dana, inače se čujete i vidite sa Nikolom. Da, kad ga pozovem dođe, da. Evo ovdje sad i kaže da ste jako smešni. Možete li ga pozdraviti prvo u naše ime? Da, pozdravljam ga. Kaže da ste jako smešni i neozbiljni. Ne, nismo neozbiljni, nego pokušavamo da osvijetlimo jedan dio. Zaista, ako je stvarno tu, ako već sad nije baš šala... Ne, šala nije, ja dokazujem dobro. Možete li da ga pozdravite prvo? Hoću pozdraviti svoga, evo i šaljem vam beli cvet. Možete li ovo da ga pitate? Da, ajde. Znači, ja sam htio da ga pitam ovu stvar. O sijalice i ovo kad se uključi sve. Da li se to prenosi sve ili to ide jedna po jedna? Kako jedna po jedna? Pa tako da svaka za sebe. Pa u toj mojoj lampi postoji... Ne, nego da Teslu pitate. Ne, da Teslu pitate. Vi morate znati da ovo nama nije svakodnevno, da razgovaramo sa Nikolom Teslom u 1 sat, stvarno.
Nismo imali prilike do sad. Može li on da, pošto on izmislio tu struju naizmjeničnu... Da, to je on meni dao, da. Ovo moja struja, da ova radi na daljinu sve. Samo o mojoj struji, o drugim strujama ne znam šta. A što on kaže? Je li znali gdje je Cetinje? Ko? Nikola. Možete da ga pita, zna li gdje je Crna Gora i Cetinje? Kako da ne? Ali baš Cetinje nas interesuje. Normalno da znam. I šta kaže? Pa on već sad je to govorio. Klima glavom ili nešto? Da. Da li je dolazio nekad dok je bio živ na Cetinje? Pa nije. Nije, a da li bi volio? Nije. Pa sad je kasno, sad je samo energija. Možete li da mu kažete... Pa znate kako, pa eto, na primjer, što su čudni ljudi. Pa Teslina, ta struja što vi imate, pa to je Teslina, to je Tesla dao, jer tako? Zašto onda, znači to sam i sa naučnicima pričala, pa niko se ne pita šta je to struja. Pa struja je znači plus faza kao elektromagnetno polje i minus faza kao bioelektromagnetno polje. To je minus faza, to je Tesla. Pa vi sad lepo kad mi završimo priču, stanite lepo ispred sijalice, stavite ruku pa pozovite Teslu pa da vidite kako će vam se Tesla javiti ili će vam se ljuljati. Znači to je njegova minus faza ili to je njegova minuta. Znači, na taj način može se osjetiti to u stvari njegovo prisustvo. Da, jeste. I kako ćemo mi to osjetiti? Pa lepo kad završite emisiju, stavite ruku, ovako usmerite se prema sjelici, pozovite Teslu. Dobro. Pa da. Kako se manifestuje to njegovo prisustvo? Pa manifestuje se tako da će vas ili malo zaljuljati ili će vam dati neku energiju, sad ne znam. A dobro, ovo mi recite, da li zna, pošto ja vjerujem da kad je čovjek u toj dimenziji, on zna puno više nego mi. Da je bio sad Fashion Week. Molim? Na Cetinje u Vladinom domu, pa je ogromna struja potrošena. Da. To se uopće ne razumem i ne želim. Ja samo hoću da pričam o moje lampi za ovo što smo pozvali. Dobro, da se vratimo lampi. To su nije problem. Opaljeni ljudi. Što se tiče same lampe, malo ćemo teško sad ući opet u priču. Ona je plave boje. Jeste, da. Zašto je baš plava, recimo? Da li je to namjerno ili je... Pa zašto je plava? Zašto je ja pitam? U pitanju univerzum. Tu je lampu stvarao i Bog. Znači Bog i Tesla i Suncev sistem, sve planete koje, znači, jer lampa ima moć da blokira, da aktivira, da zaledi, na primjer, zaledi kičmu, Zaledi kičmu? Da, ako, znači, ugrađuje se te sjelice, oko sjelice je ta mreža i, znači, zaledi vam kičmu, ako treba. Znači. Ako treba, recimo... Zašto nam treba, na primjer, da nam se zaledi kičma? Zašto to služi? Da se ne pokvari, jel? Ne, da se ne pokvari, nego da se održi, da se blokira još bolje taj bod. Razumete? Da li ona utiče na životinje? Može li da se zaledi Da, može životinje. Ja, eto, ni to ne piše. To sam posebno srećna. Može li se zalediti konj? Može, sve. Recite mi još jednu stvar da vas pitam što se tiče same lampe. Kako ga on odledi i kako on to završi? Molim? Kako se odledi zaleđena kičma? Ne može se nikad više odlediti, to vam je mentalno. A recite mi ovo, gospođo, sama lampa, pretpostavljam, znači da jednostavno, recimo, ako vi poželite da zgrije prostor, da može da ga zgrije, znači da emituje toliku količinu te energije, je li tako? Toliko može da vas, na primjer, sad jedan čovjek kupio lampu, toliko se stavio lampu na teme, toliko ga i oblijela da je to strašno. Znači, u stvari, može čovjek da se grije na nju? Pa ne može da se grije, to je za lečenje, pa ne, ajde malo oladite se. Ne, da vam kažem. Budite ozbiljni. Mogu ovo da vam kažem. Znači, mi ne znamo o čemu se radi. Vama izgleda da je to neozbiljno, jer vi znate sve o toj lampi i o Tesli. A mi ne znamo puno stvari, skoro ne znamo ništa i onda postavljamo neka naivna pitanja, a vama se čini da se mi šalimo. Može li se ubiti s njom benzin? Molim? Da li ona može da služi kao oružje? Ne. A to vas interesuje, što je Teslino tajno oružje? Jeste, što je Teslino? Pa eto Teslino, pa lepo ste rekli, Teslino tajno oružje, misao, ljudska misao koja, znači, kompletno deluje na uništenje cijele planete Zemlje. Je li on još tu? Ko? Nikola? Da, nije tu, ali ja dobijem informacije. Znači, ljudska misao je sad aktivirana koja deluje na kompletno uništavanje Zemlje. A to uništavanje Zemlje se stvara tako putem globalnog zagrevanja, nuklearnog otpada,
negativnih misli, vraćanja, gatanja, tako, šta se rudi rade, i tako dalje, i tako dalje. I parfemi. A da li postoji spas? Molim? Da li postoji spas za ovu našu planetu? Spasa? Da li spasa? Pa biće spasa, ali vidite, zato što je najopasnije? Najopasnije je to što? Vulkan. Slušajte me sad, šta je najopasnije za planetu Zemlju? Odlaženje u kosmos. Da, pa to jer kad ljudi odlaze u kosmos, sipaju mrežu u ionosferi, tačno, prave ozonske rupe i onda kiseonik, kistice, ugljen monoksid ulazi, šta? I duši. Mislite tu da su rakete izašle? Pa i onda je to jako loše za planetu Zemlje, znači... I onda pomalo duži... Pa u stvari vidite sami situaciju. Ja kako sam shvatio, vi govorite o ljudima koji kad prelaze u to drugo stanje, oni probijaju to... Glavom probijaju. Da. I jesu li velike sad te rupe što su oni napravili? Ulazili mnogo ugljene? Toliko su velike da će se kompletno promeniti. Što znači da je šteta za votače 3 put veća kad raketa se ispali sa astronautima gore. A da vas pitam, kad životinja premine, da li veliki dinosaurus isto ide gore? Šta kad životinje kad preminu, da li one idu gore? Svi idu gore. Znači, životinje su također energije kao i ljudi. Da. Veliko je probijanje onda. Koja je vama najmilija životinja? Meni kuća. Kuća? Pas, konj. Sve životinje volim, ali mi je to nekako najmilije. Meni je mrav. Da li je to loše? To je vrijedna životinja. Mrav je lijepa, ne dira nikoga po svojemu poslu. Znate koju ja životinju najviše volim, a to mi svi negiraju? Skakavca. Pa sve su život, pa to ne je sve. On skače, on ima svoj život, skače sa stabla na stablo, leti pomalo i ne dira nikoga. Mene je najmilija ptica češar, koja se češe. Sve su životinje jako lepe, jako dobre, pa zato ih je Bog stvorio ovdje na ovoj zemlji. Da sad kažemo našim slušalcima koji bi eventualno da nabave vašu lampu, da vašu lampu treba nabaviti svako ko ima neke probleme, je li? Da. I što je najbitnije da kažem, svi psihosomatski poremećaji se odmah manifesti, odmah im je bolje. Odlično. Bol se odmah blokira, ali znači da bi se stvorile nove ćelije, neka organska bolest ili koštana, ipak treba malo duže koristiti lampu da bi se znači to koštano tkivo ili ćelije totalno regenerisalo. Da li lampu treba da se transportuje u nečemu da se ne bi slomila, da li dobijamo? To sve moja prijateljica lepo šalje, nema da se brine. Pa to je sve specijalno spakovano, nema problema. To se poštom šalje po uzeću, eto tako. Odlično. I koliko ih je prošlo do sad, imate li evidentirano? Pa ja lampu imam 1-2 godine. Vi ste stali 2 godine? Jako je teško, moram reći, lampu napraviti. A kako nije? Jer je lampa ručni rad. A niko neće ručni rad da pravi, nego svi oće na brzake. Tako da je to sve jako teško, ali ide lampa super i najbitnije je da su ljudi zadovoljni. Razumete, jer ja sam 3.500 ljudi za 18 godina izlečila sve žive bolesti, imala sam uspjeha, to je najbitnije. Jedete li musaku? Molim? Imali ste puno uspjeha? Da je. Gospođo Grozdana, puno vam hvala, nemojte što zamjeriti jer pitanja su zaista bila ozbiljna, a vama se učinjelo možda da su neozbiljna. Mi vam želimo puno uspjeha i da izličite još više ljudi, pa eto možda se čujemo još neki put, a vama puno zdravlja i hvala vam puno još jednom. Prijetno. Sve najbolje.